bintu bisatu. So tunakyasindekendeke indi cathedral ye Kasese niyo yembembeti birwe omwati oyu. So tunenayo hano eribya inyakatukaniraya habo kuba ni chairman organizing committee habo mubara oyu. So tukanze rimenya ibonga diocese ya Kasese niko banemwende mbere nerangirinde baka tunga kasente kandi baka mbembetaya omubara oyu. Weitu faza wasinja kutsibu erikani yako netrabe tayari West TV wangana chukanira mchako abantu bakakurangira kwa TV. Wasinja abe tayari TV Injende Father John Baptist Kule chairperson ikatekateka katunga katekateka omubala owe namugongo. Faza omundro akanze rimenya inywenge diocese ya Kasese. First of all ekimwachi kakomuti eribya ninywe mukatekateka omubala owe namugongo. Wasinja si omubala no owe namugongo si winde nitwe twayihirira choho. Traditionally eritsuke biro 18 kweri 10 ngaga ni 5 ababuyirire abe Uganda baveri tongolibwa narimenyererwa mwababuyirire neryo eklezia omo Uganda mubatsuka erevya bakasomera namugongo usana narihalamba nerikulia ababuyirire aba namugongo neryo reno ebiro beno obuli diocese eyo mu Uganda ekikatuliki ikatunga omwaka owirembembetia omukongono owe namugongo neryo aba bishops bagaba kikala omukwezi okwamukagha neryo bakasombola diocese ekinteshembembetia omubala ono neryo omwaka wahwere 2025 mubarangirira ende diocese ya Kasese nditwo mahiko kwalolera olwerembembetia omukonga ono neryo mwibuke twaunzerera embembetia omwaka wa 2025 hano hamabelaba emyaka 2 kandi muthu atashemoteshehiko kwalolera olwerembembetia omubala owe namugongo. Yes. Which means ono ne muruma owakabere imone muimbembeti. Exactly, ono ne muluma wakabere muluma owirimbere twembeta 2025 etukinawute omulisha yihumwire ata Bishop Egidio Gaijanavu. Yes. Kale Father itune mwende mbere nerikani okumwatu ono abasamaliri bakanze rimenya lero mukateko kwa budget eisosirate. Ndinahika okwa budget let me ngatsikeri kuhereria mbeno background yowe eyiri twicha okwa budget omukwizi kwa musanjo mwaka wa 2025 right Reverend Francis Aquinas Kibera mwasombola ketunga akakendie mbembetia abande omulangiride omukongono twama kolao mowe Kitsumbi nerijin Reverend Father John Baptist Kule nga chairperson mutu atunga abande babere abanyisubukira ba vice ounde ninzukwa Joseph eriwe Kasese eno nounde ni Makombo John alibest Kampala neryo ni timu eyavande banu neryo alereryo itwebo situle under the bishop wa diocese ya Kasese Haimana Vika General omwita katekale no mtu omuherere kitsimbe kya moderator rivina ni mtu weteacher menyerera ati hano mutasha hambaha muti mubaro omubiri ono bakakolao na Vika General Musinya Landers owe diocese ya Kasese nerpa bero tusombola neri mtu lengekania tuti omubalono twangatoka watuti neri mtu akoma eshe committee eshe ritwembembetia eshe tuweteacher kola omubalono netuite eshe committee 16 eshe committee 16 nerishe committee 16 eshe mtu serio lumembe
mwende mulebaye ebya mutole ebya mukalangana mutibyangi na tutokesha arekola omukongono right away ritsuke kasese nerihika enamugongo kandi naresha sobola there buli committee muyanda ikalebya yete itengabe construction tutole arekola chen ave litaje tutole arekola chen ave kwaya tutole arekola chen ave publicity tutole arekola chen na utene committee students pilgrimage aba students abatendekwa abo mwa diocese yose na diocese yose mu Uganda ndi aba bishop kandi mubaka nabundi ati umukonga na mugongo abiri yakaleta abantu banene tutali bya mibere eyere byanga tukavye tukakihya abantu evero bisatu neribwa mahira ekiro ekebero 30 okwezi okwakatano and abana bamasukuru bose ekichama bya kiro cyabo bashaba kanda haye enamugongo neryo omwakono kandi kundi nitwe tukemembetaya obukikiminyisa aba students bethu abatende kwa bethu omadaisi ya kasese babakindi yasondoli abandi omamukonga oyi yeso nerishe committee shavenda shavirikala hesho bula committee yavirmenya yete achatule ari college chatule bamenda bakashihira omushumbulo nerishe strawberry tukasira hauma ya mahasha mahamba esha bilioni ini na mbend kutisha milioni ngumini na vitani neriye sof anga wirahan eye budget ayatukakola rako. So omundu angananze rimenya umusamaliri owekinemba angananze rimenya okwandambyeno almost fukaya hikoku bero ebye namugongo wangana tuhamwe ekisasani twamahikaye ekisasane ekyanangabaha erimbere tukanzerisima abandu bose abanimuhirayo akagala erilangerende tukabane shisende sikatu etika yarikola ebindu ebi gindi tsukane government ya Uganda erila mu ministry ya tourism and antiquities a government ya Uganda yavirutulanisha esha milioni 12 ya 2 billion nomutunte twasit tungo kwa account yetu na utunene kisakango ekikangana kite bakesivana so neryo obuchikimisa tute balance esha milioni 25 neryo kusha milioni 25 esi traverse avera amaparishi wetu omadaisi ya kasese esha institution ishetu omadaisi ya kasese ngama masukuru traverse rondekania vandu avangatuwe teacher abosi twavrenda tukava tunamana navanda tunuchinaenda tukava vamenyerera narivasakangera twavire tunga esha launch a kind of fundraising Kampala mtu atungayo twanama vanayo eshumbulo shengeta chibukire sasa heno kwa cathedral kwaha arilavo mwa vandu vetu aven well wishers nachi mtu anava naisha milioni 15 averove 12 okwezi kwa kan tukindi shavya kwa boda kabuyiri usana na rikola olomembe olo but as I speak now anga bwira hano twama bisoro cheshumbulo shikirenga bekume then kandisho shesho shama verahwera 400 million 400 million so far nerichikamenyisa yatu kinarondera ya esha milioni 12 norukumi nera hano hangaverekirwa kwa buri mundu wose omunyalukeri kandi ikasunzira daisi ya kasese na ikasonda tyo mubaloyu busanana na mugongo ashavya owe chitsombe kandi owakewetika abandu arisabandeke watu watikaye. So honorable father itune mukani okumate we na mugongo omundu wange nanze rimenya campaign eno ni yenyunge diocese nyisa ngaba katoliki ama ni abandu be kasese injeno onone muvala owa abandu avosi except itwenge diocese kasese nitwe tukendishembe mbetia
niri campaign yano ikaendera ovuli mundu wose omunyalukeri omukatulike daite mukatulike bashiramo baanglikane ovuli mundu wose ayotwa omutima muhoyi tukanzeri batota ayitsungire omu campaign yano alangire kwa mali amalangire kwa matuwe teacher nuko mbalono angashahwandeke. Yes. Weitu omusamaliri wasinja kutsibu eribya uchine okwachinemba okutuchina kanaya na Father John Baptist Kule kandi onu ni chairman organizing committee habwe eritekere Namugongo niko tunakyasindekendeke inde diocese ye Kasese niyo ine mwende mbere neriteeka kandi nerimbembecha eri saranda eri Namugongo eri kesha byayo ebiro bisatu okomuka. So tunenayo nga chairman organizing committee ende mbere neritwa omwesi neritubwere ibo niko banemuteeka eri saranda eryo. Weitu itune mwende mbere Father eri saranda leno 2026 eribya inde ekasesi nitwe tuli okwa mwanzo chikamanyisa yachi okwa bandu bekasesi erimbere ngachitwala ngechindo ekyomuyisa kandi nabandu bekasese batolere bamenyerera bati nechindo ekyomuyisa kondo bumenye eritsuka 2025 mutu omatashembe mbetya kandi hatukate mbetere 2025 report ikangana ovule chero echikumula chikanda chikayongera abantu erianza eriasa eribya haimana bande Namugongo so ngachitolanga echindu ekyo okwa banyakasese kandi nasabana abanyakasese ndiye busi twitsungire omwa mwisoyu habwechi kundi abantu abanene bakaenda Namugongo iba wite bendu binganabe ebya bakaya saba abanene bakalwayo iba nimubwa bati yes echandwala Namugongo nabiri chitunga awunde tichandwala Namugongo nabinga saba chino nabiri chitunga erilaba omuba buyiriri so neri chikale kinabiri kiro kwa bandu bosi endre bachitwala ngechindu ekyomuyisa kandi tutolere etwayitsungira mucho itwe nakutsibutsiba bandu bekasesi kutse Rwenzori region tutolere twayitsungira mucho. Father yichina inde mbere tunakyasimutre honendeka eyerimbe cathedral iyo nayo yamahika. Yes, endeka eyo nayo yenemulole mbere toma birunza emyaka menene obutuku totsuka erimbe cathedral eyi havere twabirunza mwaka muwuma ne covid yamasa neryo twama lenda eriunza obutuku obushobu itune itune mutakateka itukalumwe biumbi ebye covid nerekande omwaka wahwere 2025 bisho maka natuberekera amabwati tutashumbula obuhimbe obe cathedral nerihanga bwire hano erimbere program budget eyerimbe cathedral yabya bilioni 5 betu kandi habwe covid na inflation no butuko obunderi asiramo nabindo butuko arila viramu budget yaviringurizingatro 7 billion bilioni musanju neryo abandu abo mwedeshi yakasesi n'abandu banimu waticha kandi nobuhimbe over cathedral of so truwite vendu every heavy mwedeshi yakasesi bebere cathedral na Namugongo yeyi wasinja kutsibo omusamaliri owechinemba eche tayari West TV tuchinaenda mbere nomukania wetu na Father John Baptist Kule kandi onu ni organizing committee chairperson habo mubara owe Namugongo. Wait Father omundu wange nanze rimenya in case na mabya yo nobuyambi ngali hiya Uganda ngali Kampala ngali Mbarara obuyambi bwange nabahika ku buti
Sinja twabere menya omubalo no kuna monene kutsibu kaniga kwekindi yisinza abandu banene abali makasese nabale hali erituwe ticha mutu achungula a bank account oma Centenary Bank neriye tukalavira yako obuli kasente kosi akatukabana neryo enamba yako ni 3 nguma 00 11 musanju ini ibiri na makamikisingi shalai ngakasubema. In English it is 31 00 11 7 44 2 isatu ibiri 00 nguma musanju ini ibiri omwamena owa Kasese Diocese Namugongo Pilgrimage 2026. Yes. Neryo twabere banano muisa owerikolesha esimu yatwa matavana yeya Momo Pay Airtel gakwetu nasi emikuto eyerikolesha esimu ogwitruha code eya Airtel eyatuwite ni ini 02 sanju nini itano obo isi wabere dalinga star 10 ni 5 hash kutsa 10 hash star 10 hash neryo mundu wamabirira mu code eyi ini 02 sanju nini itano neriki nendaika ukangania amebere eyerituhiramu yinemuleta erina area Kasese Diocese Namugongo Pilgrimage 2026. Obuwaticha mukangerero obuwaticha type ki haliho abandu abakaba batya itwe ebenusu twanzire obupapura bwo 10 obu siulete itwe tukaisido buwaticha obusi eritsuka okwachenoso eche 10 erika okosha million. Yes, as long as wabirienda ya erihira kwa account eyi bagnalira yoko wabirihira ko simu erlabo makodi eyi eshe sikidibisika isikahika omukonzo kabwate itondi ya namiyeri. So echikume echo eventually chikindika rukumi lukindika mutwalo omutwala kindika million. So obu teacher obusibosi. And by the way, never get to a teacher mwavendu ebya tukaisunza. For example, ngebyalia micheri kesa hayanu tunawute abakwaya aba kindishimba avero bisatu mbaka naunza kwa CTC kwa practice kwa eyenga ngoma. So you can imagine abantu vekume bene ivane hauma eribarisha eribanyisha aribakolera buli kintu cyose kibakaisunza hivi kaisunza senta nene. So tulia vitu avire banango mundoika bati namaberi obusa 10 over mchere already oina kindi binama bitu watiki obunivu waticha nako obunivu waticha kuse namabahereria eshaguti isatro eshibihinga kuti shaguti ibiri eshovondo obunivu waticha nabo tukabangerera. Yes. Waito msamaliri hawachinemba eche tayari West TV tunemwende mbere tukakanaya okumwati we Namugongo tunakyasindekendeke indi diocese eye Kasese niyo yinemu rangirane ko bakayitekera eri saranda eri Namugongo eri kesha byayo ebiro bisatu June au mwaka ono. So nibo bembembetije eri saranda eryo tuli na chairman organizing committee Father John Baptist Kure kandi anemwende mbere neritu homies neritu bwera ebyosi ebe nemwende mbere nerirangira ndi bakayiterekera ekiro ekyo. Wait Father itunemwende mbere abandu bakanze rimenya emyati ye kwaya ya maikahi for example
Wasinja obonga kuna nakuwire ekwaya tuwite eye mirongo 2 tuwite ekwaya ey'abana ab'esukuru abone namba abana bekume bebere 5 banamutekateka bamabirithahindana mirundi 2 eritsuka ebiro 26 erika ebiro 29 babye bane kwa holiday bakakola practice so eyo yene mwenda ndeke nabo babiritekateka babiri bya ready bakindishime misundo ly'abandi banyesu batendeko banyesukuru omandayisisi omachu eche Uganda tuwite eyende eyabakoya bakihika bekume ben bamabirithahindana emirundi 3 bakako babetsukerkolera sha practice omasha zones tuwite zone eye east bakahindanira ehima parish na western zone botsukirihindanira Kasanga parish then bamabirita esha zone babirenda babiri bakangiriria esho nyimbo neryo bamasereta hauma bamabirita sereta hauma mirundi 2 obotsuke holiday nobutuko bulabire yenge yihwere mubakana unza a whole week even ko city kwesenyi neryo ngakungalangira ekindu kikindisherwamu pondere bamabireta katekesha nyimbo sikambangana na mugongo sikambangana na mugongo kandi banemu kolandeke yes Father tunakyasi wamakani kuna mugongo halimu eririata programu yeririata yiriyiti yes a program eno obo tunawute a committee eire in charge of pilgrimage neryo bano bakatekateka bandu ngendu 2 olugendo olweririata nolugendo olwabandu bakendishenda neshamotoka neryo abakisha lyata abo bakatekateka erisetsuko lugendo ebiro 19 okwezi okwakatano neryo bakalengekana inde havukindishahikira ebiro 3 na chuma bakendishabye ebamabire hika enamugongo kundi tuwite yatuketa mu triumphant entry ahabanyakasese abakashimbe beteya bakishingerera enamugongo so abakanda mabisando bakishama birihika maybe echalo wajala abakwaya bakishaba birienda ibanayo ibanamutakateka neryo bushabo tukendishingerera hauma okwanamugongo ebero 3 na chuma yes kale so which means haliho registration ine mwende mbere yes registration ine mwende mbere okwa buli parish o Catholic parish omodiocese eya Kasese hane twabiriwa tuti aba Kristo omama kelezia bahandike abantu neryo program eyeri bakangania at decision level it is the first week of May rather April yi tubukonde tukanzera menya ava matahandi kwebeka tukishenda mabisando nebanga tubamenya amayenga eyiri mbere eyikwizikwa kana abakishenda mamatoka nebanga nabo tubamenya habwechi konde tukasonda erlangire ndi tukaitekateka ndeke abe security and protocol committee bakanzera menya ne bandu banga bakishahongoka bulebe abakishenda bakalwa bulebe neribangale bya mibere eyiri bahereria obulindi tunakyasi ndeke haliho abandu abakesharwe Kongo yes abandu abo bakeji emibere ni yahi erangire ndi bakasa immigration ikabakiriyalinga nabo bakabayunga kugambe arrangement eyirete arrangement yeyo obo twabere katunga akeretekateka omukombano kabere kabiri byaho nari mutu atuma okubaluma nabetu abe Kongo eyo
neryo omukulu Bishop Melkisedeki mwasombola omukara focal person ayeribye tukabulia nirikire kwa myatsi neryo mwasombola Reverend Father Sambali Thomas anakolera kasesi eno at oyo tukasonderibulie ku myatsi eye namugongo oyo yetwabuli neryo ebiro abere na munane twanabya nayo mwaka nasema tubana amatukangania ngako bavere yitekateka amatukangani ndiye namba abandu bakindishalo mu Butembo Ben Diocese bakashatuyunga ko hano rende namugongo nerukome 5 10 na basatu omarukumi 5 10 na basatu abo muri abakara sanje na mukaga bakumu mole abanyadini abiri na munane kandi mwabya naba brother bavere now amivere eyere yenderamu already vaviri booking amivere ngabakishagenda but itwe echatukindi bawaticha muhano bakiya babiri tulabika list eyo neritwakania nabo buyerende omakasese muhano neritwa twabasaba tutibalire kandi bawatikaye balumu navetwaba abakashatu yiyongako langire bamalava oku migration kwa hali kwa ndeke isibatasirusutiwa neryo bakisha babiryasa itwenda hauma nabo itwembebetya omukongo we namugongo kandi bali byakuba masubulo kundi bakatekateka ende bakende shala bahalya evero 30 neryo evero 3 na cyuma itubu sitwa birika haye Kampala nari twengera kwa namugongo kwa hauma etwabyayo erihika evero ben nari ibana musobola. Yes. Oitu father itune muinderera ikinywa cyawe cyo muhindo kwa bandu abakusamaliro kwa kine tute twahinda maybe nganza bakangania nyete omukonga wetrono na mukonga owe misabe neryo akatunga kano haima na Bishop mutweli yaliana kwa mutwe owakitusondolia the theme yayi kawayete Kristo anaho omwewe no mwinje ebinywe ebi twangina bisangana omanyawaleho Paulo sakangira abagalatia omutwe owakabere eritsukana kalaleki 19 erika okwaka 20. So there we find our theme. Christ is alive in you and me. Niryo itukasonderikangania abandu omachuo mono tote Kristo oyu ayereho omwewe no mwinje atolere na tuwa teacher arebya no buuma itwabya bauma ngaba Kristo itwabya buuma ngabanya kasese itwabya buuma ngabanyerenzori region itwabya buuma ngabandu ave Uganda kandi ngabandu ave chihuo echosi. So nganziri erisima ngasima ave tayari uwembebetewe tayari basinjeri tuhereria obutukuvono tukagwira abatuhulikirire ahatwa mahicha aretekateka leno ekinyo kyayi okwa bambulikirire kandi nabansamalire kanza aribabwerende obutuku bwamabirenda bukatuke hako nereyo utekiritu teacher atuwatikaye wamabi unamutekateka arienda kandi tukakusaba ubukosi abandu batushagenda molangire muti twamahandikwa luba okosha parishi shetu kundame na itu kanzawo nuko twangalivya kutukatekateka ndeke omundu ange nayitekateka ati kinyamoyo. Yes, aritekateka kinyamoyo mutolere iwa sab kunde twabrikola omusabe itukabwa umukungu ino mukonga munene sitwa ngatokawo ahabwetu natokawo hawande habo mukamanya muhanga nertoma kola no musavi tukabuto buli mukristo wosi obuli mundu ushwanga bana musavi oyo inalangirende akasabera omukongoyi kandi nayo akayisabera inanumita kateka
erienda enamugongo. Yes, so abantu twasutunga masakramento avate kwa meza twasuba kwa meza nukutwe bosi twangashenda omamukongo yangachatubera angachatubera omwaso. Wasinja kutsibu omusabalire owekinemba eche Tayari West TV ono are father John Baptist Kure kandi ni chairman organizing committee habu mubara owe namugongo tule tukakana kumyati ye namugongo mama muwirira okwanda bienu bane musoro chaka sente erangere ndi bakoganizinga omubara owali okwa international level bakanza ebilioni ini nembende erangere ndi omubara owe namugongo akahwerekerera ndeke kandi omunda eke yindi bakanza nirihimba cathedral nayo yibye yabirihwerekerera bakanza esho bilioni esikire musanju. So wamama wirira father atitwangana iteka omubere yosi then simubirirawe indi nemisabe nikikuru habokuba eri saranda lye namugongo kutsibutsibu niri saranda eri kinyamoyo. Wasinja kutsibu omusamaliri owe kinemba amena ninje Mata Isaac omunyamyatse wukwawo hano Kasese district.